nije alkohol, nije vino, samo je sok od udinje. I samo htjela sam da napravim kratak video o tome zašto me nije bilo u proteklih nedelju dana, gdje sam bila, šta sam radila, šta se dešavalo, tako da sada je ovo video ukratko posljednjih nedelju dana. Uživajte u ovom video snimku. Recite mi da li želite da vidite poseban video vezano za stan i za mjesto gdje smo se preselili, tako da ostavite u komentarima ako to želite da vidite. Također sa novim stanom dobili smo besplatno i skuter, što mi je jako drago jer sada ne moramo svuda da idemo bajsom, iako ja volim bajs, ovo nam daje više slobode sada, tako da možemo kupimo više hrane i također smo, pošto sad volimo naše krompire i stalno ih jedemo, želimo sad da ih pečemo, tako da smo kupili ovaj brojler koji tvrdi da može i da peče i da kuva i znači bukvalno sve radi, sve moguće funkcije ima, bio je oko 50 € čini mi se, tako da ovaj brojler ima ovaj timer i sve to, tako da može da peče i realno stvarno peče, realno može bilo što napravite. Ovo je, također smo sa novim stanom dobili i ovaj tiganj, tako da pravila sam palačinke, prvi put ovdje na Tajlandu, nismo na palačinke mjesecima, veganske palačinke. Ako želite recept također recite mi dole u komentarima, ovo su ti pečeni krompiri, stvarno izgledaju kao realni pečeni krompiri, tako da ovo je pogled iz našeg novog stana. I ovo su čemparak, ovo je čemparak, znači koji je sada u sezoni, pik sezona, jedemo svaki dan, mislim da sam u posljednja 2 dana pojela 10 kg čemparaka, znači, fantastični su. I također šta smo radili, kao i uvijek išli smo na planinarenja ovdje po džungli, obožavamo to da radimo, ovo je bila neka farma, bukvalno krave su bile puštene, jako mi bilo drago da to vidim, šetale su okolo, ali definitivno pripadaju nekome. Ovo je pogled na džunglu, na prirodu, tu su neka jezdra bila, leptirići. Tajland ima prelepu prirodu, riskali smo neke banane. Ovo je magija džungle, vidjeli smo neke gekoje. I kućice, da li biste želi da živite u ovakvoj kućici, recite mi dole u komentarima. I također uvijek imamo neki štap sa nama zato što ima toliko ovih velikih spajdera. Ima toliko ovih velikih paukova, tako da mora uvijek da imamo štap zato što svuda su paukove mreže, ako vam takav pauk završi na faci nećete biti srećni. Također smo bili na plažu. Sada je kišna sezona, tako da su talasi malo veći, voda je malo hladnija, ali ne mnogo hladna. Nije sada pretoplo, savršena je klima, tako da bih svima preporučila da u ovo vrijeme dođu na Tajland. I da završimo sa durijanom, također je sezona durijana, a također smo imali mnogo durijana koji su fantastični i tako jeftini sada. Recite mi da li vam se sviđa ovakav format video snimka, napravit ću još, da li želite poseban video vezano za novi stan. Ako imate bilo koje pitanje ostavite u komentarima, prijavite se na moj kanal, lajkujte, komentarišete, šerujte i vidimo se u narednom snimku. Pozdrav!